barbarım sen, bütünдөй жүрекке орнадың sen. Бактылуу сеземим түшкө кирсең, бар болгон Бишкегим sen. Бишкегим барбарым sen, бүтүндөй жүрекке орнадың sen. Бактылуу сеземим түшкө кирсең, бар болгон Бишкегим sen. Ever feel like you weren't born at the right time? Did it really mean to all of this in the past life? Why do I feel so connected to the Asians? Why do I always wanna go back to the essence? I play video games, not wanna play checks. Trees on the go every time that there's patience. Got my paychecks, but no answers. Now the question is what's beyond my senses? Yes, I'm lucky, yes, I'm alive, but I'm curious about what's coming after my last bit. Pyramids, temples, that doesn't candles. Apparently you're gonna wise find the samples. Animal space, chicken in my jeans. My DNA's like a timetable machine. Pictures in my C's, pictures just believe. See pictures in my G's, pictures in my real names. In my bedrooms, mother Arabic. In the beside, we saw the pyramid growing. What about the interest in the wisdom? I guess I have the time travel syndromes. In my bedrooms, mother Arabic. In the beside, we saw the pyramid growing. What about the interest in the wisdom? Yes, I have the time travel syndromes. Ну что, начало вообще просто очень крутое. Мы ждем сегодня
просто, что все будет только по нарастающей, по нарастающей. Мен да проекттин ушундай башталып жатканына кубанып жатам. Башына партаңга койсом эмне болот экен деп ойлоп аткам, но азыр түшүнүп атабыз. Кыргызстанда бул сейрек кездешүүчү нерсе. Мен үчүн бул жаңы ачылыш. Мындай нерсени биз колдошубуз керек жана өстүрүшүбүз керек деген ойдомун. You and me were made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof is in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. I keep on falling in and I laugh with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone with their eyes loving you. Oh, 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 I never this way. How do you give me so much pleasure, cause me so much pain? Just when I've taken more than what a fool, I start falling back in love with you. Достаточно, спасибо. Спасибо. Салам. Атым Рыспай, 31 жаштамын. Строманын француз тилинде Папа Уте чыгармасын аткарып бермекчимин. Кино тасмалардан эле көрчү элек эми ырдайындап чечтиңизби? Буюрса. Ийгилик каалайбыз. Жашыңыз канчада? 31. Dites-moi d'où il vient, enfin j'y saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on ne finit toujours pas trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il doit très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien non qu'être mal accompagné. Parler, où est tout papa? Dis-moi où est tout papa? Sans même devoir les parler, c'est ce qui ne va pas. À ça que papa, dis-moi où est caché, c'est droit. Fais-moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Eh, où t'es, oh papa, où t'es? 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 Où t'es?
qu'on y croit ou pas, il y aura bien Всё, chaud, on спасибо, ne croira спасибо. plus. Молодец, я не ожидал, что ты так поешь. Саламатсыз ба? Атыңыз кім? Элеман. Қаншадасыз? 29. Қайсы ырдайсыз? Игілік. Мен сүйсем да сен сүйбейсің тумарым, түнгі шамдай ұшып баратыр аңым. Таш көрбелең жүрегіңде мерім жоқ, аясаңшы, аясаңшы, аясаңшы тумарым, тумарым, ай тумарым, аясаңшы мені сүйген тумарым. Чоң рахмат. Саламатсыз ба? Аты жөніңіз, қанша жаштасыз? Жусупова Альбина Шембековна, 21 жаштамын. Аха, қайсы шығарманы атқарасыз? Булуттар. Бұлыттар. Аха, игілік болсын анда. Байлық үшін бұл дүниеге келбеген, бақыт іздеп алатону жердеген, ардағыңды жолдон кантип жоготтум, арманымды агызамын жел менен, бөпөлөгөн махаббатым өлбөстөй, көкөлөгөн кайгы муңга көнбөстөй, көл булуттар мен силердей булугуп, көз жашымды төгөн бирок көргөзбөй. Булуттар, булуттар, жанда өтпөй жалгыздыкты, уnutkar, unutkar, unutkar, жанды жусал жамгырына булуттар. Саламатсыздар ма? Атыңыз? Өктөмхан, Жашыңыз? 28. Шығарма? Николай Носков, это здорово. Игілік. В этом мире я гость не брошенный, отовсюду здесь веет холодом, не потерянный, но заброшенный. Я один с городом, среди подлости и предательства, и суда на расправу скорого. Есть приятные обстоятельства. Я люблю тебя, это здорово. Это здорово. Это здорово. Я навеки останусь, видимо, в этих списках пропавших без вести, на фронтах той войны невидимой, одаренностью с бесполезностью, всюду в принципе не вмешательства. Вместе золото плавят голова. Есть приятные обстоятельства. Я люблю тебя, это здорово. Спасибо. Это здорово. Здравствуйте. Встаньте, пожалуйста, вот на крестик. Спасибо большое. Как вас зовут? Сколько вам лет? 18. А какую песню сегодня будете исполнять? I fall apart.
исполнитель Post Malone. Отлично. Желаю вам удачи. Поехали. She told me that I am now, and she left me with a broken heart. She fooled me twice and I saw my fall. She cut me dim, like she left me scarred. Здравствуйте. Сколько вам лет? Мне 18. Что поете? Simply the best. Как зовут вас? От Антаева о руке. Удачи вам. Спасибо. I call you when I need you, my heart on fire. You come to me, wide and wired. Oh, you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. Oh, it can be wrong. Take my heart and make it strong, babe. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I ever met. I'm stuck on a high, I hang on every word you say. Oh, tears apart, baby, I would rather be dead. In your heart, I see a star every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be no better place. Дальше все понятно. Thank you very much. А можно я задам два вопроса? Быстренько. Вопрос номер один. Насколько вы знаете, это визитная карточка, визитная песня Кайрата Приблудиева. Скажите, пожалуйста, вам было страшно петь перед ним? Да не особо. Мне это не ощущалось. Ну, конечно, чувствовалось немножко волнения, но когда я вышла сюда, увидела ваши радостные лица, мне стало приятно. Позитивное. Вы учитесь, наверное, сейчас, да? Да, я в музыкальном училище Муратлу Куренкеева учусь. О, прекрасно, прекрасно. И вопрос номер два. Я бы хотела спросить непосредственно у Кайрата, как вам исполнение? Супер, супер. Спасибо. Супер. Ну, я как бы не владелец и не хозяин этой песни, поэтому... Но, тем не менее, очень мало попадается людей, которые действительно поют ее на уровне Тины Тернер и меня, да, Ну, вы молодец. Давайте попросим, Спасибо большое. Передайте остальным, чтобы так же пели, пожалуйста. Да. Саламатшылык. Кайсы ырдырдайсыз? Бекжан Тамирхан езіліп бүттім. Игілік. Ағарып атқан таңым елең сен, жашоодо тапқан бағым елең сен. Seni suyumun, seni güttümün, ezilip büttüm. Ay 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 ezilip büttüm. Altının özündü güttüm.
Қайдасың асылым азыр, сағындым өзіңді гүлім. Ай, езіліп өттім, алтыным өзіңді күттім. Қайдасың асылым азыр, сағындым өзіңді гүлім. Рахмат. Аты жөніңізді айта кетіңіз. Жұмсали Бектур, 25 жастамын. Қайсы шығарманы атқарасыз? All of Me, John Legend. Игілік болсын. Рахмат. What without you, without your smart mouth, down me in you, kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in our beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Здравствуйте. Добрый день. Я Эрнест Казасель, мне 27 лет. Спою песню Фрэнка Синатра «Fly me to the moon». Fly me to the moon. Да, кавер. Спасибо. Fly me to the moon, or let me play among the stars. Let me see what spring is like our Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, or let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Спасибо. На кыргызском буквально припев какой-нибудь. Қызғанымын, мен әрбір көзден сен қабылған, мен әрбір түнді сен жамынған. Мен қызғанам, мен сүйіп қызғанам, о барымын. Рахмат. Сіздің музыкалық біліміңіз бар ба? Жоқ. Біз жерде кафеде ырдап іштейсіз бе? Жоқ. Үйден Ну, с детства ырдачымын, университеттерде там конкурс. Маңайыңыз қандай, жақшыбы? Аябай жақсы, рахмат. Толқынданбаңыз, сізден жақсы бір шығарманы күтөбүз. Қандай шығарма атқарасыз? Қыз Бурактын Апакен деген ырын аткарам. Жашыңыз қанчада? 19 жашта. Ийгилик. Айылды бүгін ескерді, ақшамдар жанған кечтерин, апакем уйсап короду, адырдан ойно кеч келди. Апакем кайда, мен кайда? Turgayda ubaqit ötpöy tabışma, uxtabayım түнді далайға. Достаточно, все, спасибо. Чон Рахмат, ты молодец.
Спасибо. Саламатсызбы. Кайсы ырды ырдайсыз? Кечирип кой деген ырды ырдайм. Келик. Жашыңыз канчада? 17-де. Қабағыңды гүлгө теңейм жаздағы, қалабадым сенден бөлөк ай башканы. Өчпөй турган түбөлүккө мен үчүн, өмүрүмдүн сен экенсиң актаңы. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Атыңыз, жашыңыз? Менин атым Мерим Эргешова, жашым 18-де. Ош шаарынан келдим. Азаматсыз? Чыгарма Гүлзада Рызкылованын Курманбек дастанын аткарып бермекчимин. Кош келипсиз, ийгилик сизге. Рахмат. Кыргыз Кыпчак элимдин кырылган өчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган, курсун менин даңазам, камыйналы жигиттер кара таңдай калмакка, өрт жалындай күч менен өткөн өчтү алмакка, өксүгөн элидин айынан өткөн күнгө мен капа, тууган элидин убалы мени кантип уктатат, мындай ишти ойлонсоң кандай батыр тыныч жатат Рахмат. Саламатсызбы, атыңыз ким? Атым Кулунбек, 23 жаштамын. Сіздерге бүгін орыс тілінде ырдап берем. Алексей Чумаков, от тебя схожу с ума. Каждый раз, когда ты рядом, все сильнее в тебя влюбляюсь. Только выразить словами это чувство не могу. Ни одной любви не надо, а за все, что было, каюсь. Не иду я, а бегу. Я от тебя схожу с ума. Я о тебе мечтаю. Не знаю, веришь ли сама. От любви летаю. Я от тебя схожу с ума. Я о тебе мечтаю. Не знаю, веришь ли сама. От тебя схожу с ума. Спасибо. Саламатсызбы? Боже мой. Атыңыз ким? Атым Эламан. Элеман, канчадасыз? 25-те. Кайсы ырдайсыз? 18 жаш. 18 жаш. Ийгилик. Рахмат чоң. On 8 жаш Тодой тунук булак белең Болбосо андан учкан бубак белең Кайрылбай кайда кеттиң айтчы деги Адашып айылымды мен сурап келем. Адашып айылымды мен сурап келем. Рахмат. Саламатсызбы? Алдыгы эмеге турмуз, X деген жазууга. Жашыңыз канчада? Жашым 17-де. Кайсы чыгарманы аткарасыз?
Gece Kopakova Ece'nin İşte Jeti koyalım. Атыңыз кім дедіңіз? Jeti. Камера. Рахмат. Игілік қалайсыз? Кечигип жылдардын бир жылдарында кезиктик сүйүң отуң эй кумарыма сезимсиз ачылбаган бул сүйүүнү сактадым өмүрүмдүн эй акырына булуттар арасынан сен издеймин буйруксуз бактым кениң мен билбепмин кечиккен бул сүйүүгө ишен албай махабат көлүнө мен чөгүп келдим махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким, канча жаштасыз? Атым Кыял, 18 жаштамын. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Айланайын. Айланып кетейин. Баштаңыз. Рахмат. Садаган болайын. Рахмат. Бир өзүңсүң көңүлүмдө сүй болдуң жүрөгүмдө мени сендей ардактаган ким бар дейсиң ай бул өмүрдө асмандагы айдай жандың сен жашоомду саймаладың мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын. Сага мен да болдум кумар жүрөгүмүң айтактың тумар сени сүйүң жалындаган мага тирек ай болуп турам. Мелис. Қаншадасыз? 18 жастамын. Қайсы сыртындасыз? Мақтарбек Абдуразаковтун Жылдызды түн. Өтө белгилүү чыгарма. Бактарбек Байке да өтө белгилүү адам. Бул эме хит да, игилик болсун. Будет длиться вступление. 20 лет, да? Жарыгын чачып, бизе көңүлгө очагын ачып, Рахмат. Саламатсызбы? Атыңыз кім? Рыскүл. Қаншадасыз? 26-дамын. Қайсы чыгарманы аткарасыз? Гүлнур Сатылганованын сүйүүсү бар күндөр керемет деген чыгармасы. Ийгилек. Сүйүүдөн башталып бул дүйнө кулпунат гүл дагы таш жарып сүйүүгө умтулат түн келсе торуган ишенгин арубак күн чыгат жолуңан нуруна дарылап сүйүүдөн оруган сүйүүдөн айыгат сүйүүсү бар күндөрүң керемет күйүп жанып жүргөн керемет баарыбызга ырыскы себелеп бар экени дүйнөнүн керемет сүйүү жолу шакектейди керек жүрөк тапсаң экен керемет күйүнсөм да жетпедим неге деп дүйнөдө бар экен керемет бар экени дүйнөнүн керемет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кутлуктуу күнүңүздөр менен. Мен деген биринчи Бекбурдиев агабыздын Аселдейм деген bir жагымдуу чыгармасын даярдап келдим элем. Канча жаштасың? 24 жаштамын. Игилик. Тытымың тонун балы Аселдей Сүйүүмүн балким алыс сезилбей Арзумду аягандай туюлармын Ичимдин канча сага эзилбейин
Ezilbeyin, ezilbeyin azeldeyim. Tobulağı akkanday, alma bücür açkanday. Ayga çobum jakkanday, men seni suyuyorum. Atыңыз кім болды? Жолар. Жашыңыз? 32. 32. Қайсы шығарма атыңыз? Нұрак Абдрахманов. Тападың сендей. Рахмат. Жан дүйнөмдү үміт көтермей, қиялға термей. Саға саналар сансыз ағылат селдей. Қарап қарегім талып іздесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Қарап қарегім талып іздесем да, бүт дүйнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Рахмат. Здравствуйте. А сколько вам лет, что вы исполните? Меня зовут Айдай, мне 19 лет, исполню песню «Город 312», останусь. Пожалуйста. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошва на сухой листе оставит следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, и я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Все, спасибо. Спасибо большое. Саламатсыз ба? Атыңыз кім болды? Айдина. Қанша жаштасыз? 26 жаштамын. 26 жашта. Қайсы шығарманы атқарасыз? Адель Set Fire to the Rain. I found my heart, and as it fell, you rose to claim me. It was dark, and now it's over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you say. They were never true, and the games you play, you would always win, But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Well, it burned while I cry, 'cause I heard it screaming out your name. When I lay. Қайсы орындарындасыз? Бейслоу Айгүл. Яшы? 22-де.
Aradan özümdü esnep sağınam Sağınam özgür ezgi dursa da öz. Çok rahmat. Саламатсыздарбы, жакшысыздарбы? Аты жөнүм Баяман, фамилиям Сонунбеков. Искусство университетинде 5-курска көчтүм. Хорго дирижерлук кафедрасында окуйм. Канча жаштасыз? 23 жаштамын. Кайсы чыгарма окуясыз? Муслим Магомаевдин «Синяя вечность». Жакшы, ийгилек. Море вернулось, говором чае, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце как струка, море встречает, сердце как песня летит из груди. О море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парусом малым вместе с собой. Рахмат. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Назик. Канчадасыз? 21-демин. Кайсы ырдайсыз? Ормонбек Асанов агабыздын Жаштыгыры деген чыгармасын аткарып берейин. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Асылай. Сколько вам лет? Мне 20 лет. Какую песню будете исполнять? Нюша, не перебивай. Все отлично. Поехали, удачи вам. Ты незаконное право на возможность. Ты не распутанная нить вокруг тепла. Тебя несет потоком ветра вдоль разбитых, еле дышащих стекла чужих окон. А я не раз тебе об этом повторяла, да я терпела, я искала тишину. Но небо громче, чем тогда мне подсказала, и я осталась слушать сказку наяву. Не перебивай меня, музыка листьев, не обижай меня, ты слишком близко. Не перебивай меня, музыка листьев, не обижай меня, Спасибо ты слишком близко.
Атым Мелисбек. Жашым 19-та. Мелисбек 19-тасы. Қайсы шығарманы қарасыз? Бақтияр Тоқтоуров байкеміздің «Поезд деген махаббат» деген ырымды тап берейін. Естеймін оқшол күнді, поезде бірге барған, жейбі жоқ өзіңізге, білдірмей байлап алғам. Болғайған жашым білем, оланды сүйір деген, кіргече көпеңізге қатқырып күлкіменен. Рахмат, чоң рахмат. Игілік болсын. Саламатсыздар. Жашыңыз қаншада? 16. X-ке тұрасыз бітетіге, аққа, қайсы шығарманы қарасыз? Ортомчы болды, Ыстықкөл. Игілік. 161. Көгілдір көлдің бетінде қайықта жүрді кезінде, қалғылдап сүзіп барады, қаралдым дедің есімде. Қалғылдап сүзіп барады, қаралдым дедің есімде. Қайықта сүзіп барады, сүйемін дедің есімде. Кечеги күндер есімде. Здравствуйте. Как вас зовут и сколько вам лет? Меня зовут Марат, мне 17 лет. Что будете петь нам? Песня группы «Браво» «Любите девушки». Пожалуйста. Самый полный в стиле, самый сильный ураган, ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда не беда, путеводная им помогает звезда. Любите девушки, простых романтиков. Спасибо. Спасибо.